Revii, la fel faci pe partea cealaltă, da? Hai să vedem. 1, revin, 2 și 3, bun, 4, ține brațul drept, 5, hai Roxana, 6, ai o problemă, să înțeleg. Eu am două mari probleme la emisiune. Se vede. Părul Așa? și pantoficutul. Perfect, haide. 3, bun. 4, haide, întinde piciorul, nu ridica troncul. Juju nunca fez o teste do clássico. Faz aí você, vai lá. Hai, scos! Îmi cer dragostea sau mă cerți? După ce am închis ușa, înțeleg că mi-ai zis că sunt mahalajoaică. Păi nu, și știi, că orice îl înțelegi om... pe Pepe. Ești foarte schimbător. Stai să spun, orice om are nervii lui. Atunci tu pe care moment. nervi? Păi nu, Păi dar în tu loc să îmi zici spui... mersi că nu stau cu microfonul ăsta în cap și nu spun Păi n-ai de- asta n-ai de struguri cum. în cap. N-ai cum. Bune, adică n-am cum. Uite că am, adică neamurile proaste. Te rog. Nu, adică neamurile proaste cu mine nu țin. Deci atenție, hai Uite să ce spun ai un făcut, lucru. ai supărat-o. Hai să spun un lucru. Din dragoste, tu poate. ești un individ care nu trăiești decât din scandaluri. Cu Urât mine din nu-ți partea ta. merge. Urât Eu din am partea fost ta. super doamnă cu tine. Urât din partea ta pentru ce ai Super făcut. doamnă cu tine. Super Oana. doamnă. Oana! Oana! Doamnă cu Oana. tine. Vezi? Super doamnă. Dumnezeu nu doarme. Nu, Dumnezeu Eu- nu doarme. Luăm o scurtă Deci am pauză. înțeles. Kiss right now. Spin round, let's have a little look. Que no se intimida con nada, que vive muy tranquilo. Así es como deben de vivir todos. Contra... No, pero ¿qué pasó? Enseñaste hasta las amígdalas. Tranquila, ándale. You'd be right to be skeptical. Thousands of traditional skateboarders. Yeah, good. I'm good. Mild temperatures, we're looking at 71 degrees over downtown Los Angeles, 68 in Florida. Whoa! Where do you go from here? We got you, Got Vera. ya. We got you. We got a trick on you. You okay? Oh, God. Well, you guys, it's me. It's not Kimberly Chang. She loves that stuff. You hate it. Oh, yeah. Oh, we got you good. Oh, man. Thank one, goodness. guys. Thank goodness for good bladder control. I'm just saying. Oh, boy. Is the heart still beating over there? Just Everything good? barely, just Yeah. barely. Okay. Funnily enough, I've never willy wanged since then. I, however, haven't stopped. Dacă mă lași tu singură în oraș și Dacă dezastru. vrei, te las eu decât să te las. Rodica, parcă nu-ți plăcea pizza, pastele, nu? Datele tale? La ce s-a referit? E, a făcut și el o glumă. Da. Foarte drăguț. Dar unde v-ați văzut? Și eu sunt o fată foarte drăguță. Măi, Rodica, Camille, I feel like you would look very good in this. I really think you could pull it off. You alright? Sorry. Bit of Sadie clam stuck in your throat. What the hell was that? What was that noise? You've never made that noise. It just came out. What the hell was that? I don't know. Oh my god. So there we are. And there's our best bit for a Thursday.
Oh God. Stop my tummy's hurting. What was that noise? Can I have one, please? What the hell was that? You've never made that noise before. I need to hear it back. Wow, does Wonder Woman have a big year in front of her? 75th anniversary, brand new movie coming out next summer, and she's a UN ambassador? And in 75 years, no telling how many little girls she's inspired to be strong women when they grow up. Absolutely, I'm certainly inspired. Thank you, Fair. Muy buenos días. It's calmer today, mostly. Yes! I got it. Another court. Yeah, I know, but like, I was not expecting. I can't get it off me. Oh my god, can you please get it off me? It's not funny, Burger. It's not funny. What if that happened in the middle of a cross? It's funny because this is an empty bottle. Oh, not entirely. Well, now it smells really good in here, that's for sure. That's called alcohol abuse, I hope you realize. Well, this was from yesterday. We were celebrating the launch of our new... I have day-old champagne on my legs. And I smell it. Can't wait till the boss Our walks bosses in are going to here. be concerned when we were doing this. Can I get a rib? Can I get a rib? All right. Paul, we got ribs, we got hot dogs, we got... Oh, my goodness, that's hot. And we'll have highlights for you tonight at 9, 10, and 11. I think I just burnt my finger. Let's send it back to you, Paul. That thing was hot.